kotor. Sungai ini fix sangat kotor. Laughed at every little thing that was against the rules. Alright, my gengs, my boy, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian, my gengs, my boy? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody take talk of duda-duda. Di video kali ini, my gengs, my boy, kita akan melihat ini berita ya yang sangat mengagetkan saya ya, karena ini saya mendapati video. Bisa dilihat ini, judul videonya adalah The World Dirtiest River Unreported World ya. Pokoknya sungai terkotor di dunia ya. Dan ternyata ada di Indonesia, saudara-saudara. Bukan main, saya pun kaget kenapa sungai yang terkotor di dunia ada di Indonesia. Ini kita harus berkaca, saudara-saudara. Dan bagaimana videonya, langsung saja kita jump into it. Most polluted river. Okay. 35 million people rely on the Citarum River on the island of Java, Indonesia. Java, Indonesia. But it's become a toxic river of waste. Shay Rhodes went to the island for this unreported World Classic in April 2014. 2014. Oh, ini video 2014. 6 a.m. and I'm on the Chitteram River. Kotor nadi. Ini fix sangat kotor. Dead fish, ikan mati, mayat ikan. Apa itu, bangkai? Apa itu? What is it? Hah? Kambing? Ew! Bangkai kambing kan? You actually caught some decent fish in this river. Udah lama bu, ini sekarang nggak dapat. Hah? Balik ya. Nowadays, Herman and his 13-year-old son are after a different kind of catch. What kind of plastic are you looking for? Iya, rongsok doang bu. Rongsokan plastik ya, Iya. mereka cari. Karena ikan kecil itu lagi ngambang gitu. Oh, memang sangat kotor. This is said to be Sungai the ini, world's most polluted river. sungai 40 years terkotor. ago, when Herman started fishing, it was easy to get a good catch. Sekarang ini menjijaukan Since ini. then, 60% of the fish species have been wiped out. Memang fix Would you kotor. rather catch fish or rubbish? Kalau banyak suka ikan itu rada. Kalau banyak ikannya suka tempat ikan. Sampah mah kan jarang gitu lah. Do you think the people who throw all this rubbish in here know what's actually going on further downriver? Ya pasti tahu, pasti itu buang sampah ya biasa lah bu. Nggak punya itu mereka. Buang seenaknya aja gitu. Seenaknya Lempar ke aja sungai, buang lempar ke sampah ya? sungai gitu. Bukan main orang-orang. 10 million people live on the Chitteram. Citarum, sungai Citarum? Citarum, dia bilang tadi? A study by the World Bank found almost all of these villages dump their rubbish by the river. Ini masyarakat di sini buangnya ke sini gitu, sampahnya. That Bukan huge main, pile there memang comes tempat from sampah. His village. Most of them are fishermen and they know what happens when the rubbish hits the river. Sembarangan sekali, Much saudara-saudara. of it is plastic and won't degrade for decades. Memang On stretches of menjijaukan. this 200-mile-long river, the rubbish starves the water of oxygen. Good catch. Ya mau di karungan nih ya, jual ke itu ke bandar gitu. Oh, dijual lagi ya plastiknya ya. Herman can still make £15 in a good week, selling the rubbish for recycling. Menjual sampah plastik ya. Opa. Cucu, Iya. abah kita bilang. Wah. While Herman relies on the Chitteram River for his living, millions depend on it for washing and drinking. Hah? Ada lain untuk minum This air water's sungai killing ini? the fish. I want to investigate what effect it's having on the people.
Memang air di daerah pinggiran sungai memang tempat sampah semua ya. miles upstream. Nah, Here, the river passes through Majalaya, a major industrial area. oh, banyak Booming pabrik-pabrik. textiles industry has seen the population explode by 300% in the last 30 years. This is one of the thousands of villages that's dotted along the Chitaram River. And I'm here to find a woman called Iwa who's going to show me around. Iwa ya, Iwa. I've arrived on her birthday. Chill, buat chill. This is Iwa. She's one of the most popular people in the village. And she's the go-to lady if you've got a problem. She gets your children enrolled in school. She gets you registered for Oh, healthcare. jadi Iwa ini yang akan She can sort menjadi anything out. tour guide-nya orang ini ya. Dan memang sampah-sampah semua ini But sampah-sampah. there's one village problem she's struggling to fix. Iya sama. Di RW 7 juga sama kayak tadi pipanisasi resapan ke sumur-sumur. Sama. Water Makanya from the sering River banjir. is channeled through this village, bringing a tide of pollution with it that's Polusi. seeping into the drinking wells. Udah nggak bersih lagi kan? Tapi fungsinya masih tetap sama, dialirkan ke sini buat keperluan semua. Saya juga masih waktu kecil berenang di sana di kali. Masih jernih. Masih jernih. Apa itu? Everywhere I look, people are using the river water. Nearby is an outlet from a textile factory. Kotor sekali Are you sumur. worried about this water at all? Ya, kadang-kadang kalau nggak diperas begini itu kena kulitnya kalau dipakai begini. Kalau sekarang hari Minggu airnya agak lumayan nggak begitu Nah. keruh ya. Kalau bukan hari Minggu mah ada air yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam gitu. Tidak bisa dipakai cuci gitu. Waduh. These water channels are also open sewers. Anjing ada tai binatang. Pemai. Menjauhkan. Eva's biggest concern is for the village's youngest residents. Sensor. Editor sensor tanya tuh kat anjing. Ew. Oh, darling, scares. Pah. Sanya is 18 months old. Recently, she hasn't been able to stop scratching her face. How long has she had this rash? Oh, anak ini penyakit kulit. Why do you Mungkin think it's gara-gara air ya. Airnya kotor, Airnya kotor betul. resapan air itu kotor dari kali-kali gitu. Ya kan ada telnya, anjing orang ke puskesmas sesarangan sering pade. Tapi kan saya jam 10-an anjing angkat sesarangan gitu. Ini kayak bahasa Sunda ya. Ini di mana sih? Ini Citarum. Coba kita Google Sungai Citarum. Kita lihat di Maps. Ah, benar sekali ya. Ini tulisannya, lihat Sungai Citarum, daerah sini ya. All along the sides of the river. Memang kotor sekali ya. Ya, kalau untuk jumlah penduduk, untuk satu dusun aja ada 6.000, itu dalam satu kawasan desa. Tumpukan sampah, karena memang sarana yang disediakan pemerintah pun minim. Oh, minim. Bukan Nah, main. ini adalah mulai masuknya pabrik industri nih, di sekitar Sungai Citarum, yang dimana mereka mengambil air dari Citarum dan mengeluarkan limbahnya pun ke Citarum. Udah ada warna biru. Come past what Denny tells me is the outlet from one of the textile factories here. Ini limbah yang tadi keluar. Limbah biru? Warna biru, yang merupakan limbah kimia, merupakan perusahaan masyarakat, perusahaan kecil masyarakat. Is there any regulation? Ya, sebenarnya semua dapat peraturan, baik industri besar ataupun kecil, karena di Indonesia itu punya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Cuman sekali lagi, pengawasan dan penegakan hukum kita masih lemah. The factories are legally bound to remove dangerous chemicals from the wastewater. Indonesia's Association of Textile Manufacturers says its 200 members on the Chitarum Air panas treat kah ini? their wastewater.
but accepts that hundreds more textile factories, which Ini don't belong limbah to loh, an ini organisation, limbah. pour untreated waste into the river. Sampah bertumpukan, tempat buang air limbah. Gitu. Kalau dulu natural. Iya, Just ini come fix past limbah. another factory outlet, and this stuff is Limbah dark langsung ke blue. sungai ya, saudara-saudara. Smells really strong, and there's steam coming off it. Denny tells me that's because it hasn't been processed, hasn't been treated at all, just been pumped straight into the Memang river. langsung dibuang ke sungai. Coba kita lihat komentarnya. I'm Indonesian and I can confirm that the river's condition is much better now. Oh, sekarang sungainya sudah jadi lebih baik ya. Itu kan video 2014 ya. Sei Rhodes went to the island for this unreported World Classic in April 2014. Ya baguslah kalau begitu, Sungai Citarum akhirnya sudah lebih baik ya saudara-saudara. Dan mungkin begitu saja video saya tentang sungai terkotor yang ada di dunia ternyata pernah ada di Indonesia. Mungkin begitu juga kita video my gengs, my boy. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Duda Duda. See you in the next video. Dadah.